asigcinwanga zizangoma, asigcinwanga ngamayeza, asigcinwanga ngamaxhwele, asigcinwanga zizinto ezibonakalayo, asigcinwanga zioyili, asigcinwanga ngamanzi, kodwa asigcinwe nguye esandleni somusa. Xa sithi Ebeneza siyabonga, simbonile hamba nathi sithwele endleleni yonke wanguThixo. Bazalwane, Ebeneza siyabonga. Asibonge emanyangeni, asibongi kwezinye izinto, kodwa sibonga kowasidalayo. Xa sithi Ebeneza siyabulela, kungoba simbonile sithwele. Wahamba nathi, wadlula nathi emadabini, emadanganyeni, wanguThixo. AsomuThixo simbone eBhayibhileni kuphela, kodwa simbonile sithwele. Nkosi yami. La kimi didla lewe thanda thandazo wami jiolowo thandazo wami 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 jiolowo thandazo wami jiolowo thandazo wami thandazo wami jiolowo thandazo wami jiolowo thandazo wami thandazo wami jiolowo andiyeva nje namhlanje sawudumisa abazalwane, sawumnqula uThixo. Sawudumisa sinqula uThixo. Thandazo wami thandazo wami jiolowo salagimi tihlala kuwe nihlale thandazo
Sibonga uThixo esithwele umthandazo wethu walowo Nkosi uthi lo mhlabelelo hlala kumi nami ngihlale kuwe umthandazo wami uwo lowo weNkosi ngingahlukani nawe ngingaphithwa izinto zalomhlaba kodwa nihlale esandleni sakho nihlale embusweni wakho umthandazo wami lowo Nkosi ebazalwane basihlabelela singahlabeleli ngathi sihlabelela nje bakuhlatshelelwa kodwa sihlabelele ngoba lento siyiva ngaphakathi sihlabelele ngoba siqonda kakuhle lapho silandwe khona siyambonga uThixo bazalwane siyambonga uThixo thandazo wami thandazo wami yolowo thandazo wami yolowo umthandazo wethu mnye bazalwane sithi sisifa singafi sibheke esihogweni kodwa sife sihlangane nobawo that is why noma sihlabelela sihlabeleli ngoba sihlatshelelwa that is why nengoma zelizwe sifike singenzi sense ukuthi kodwa xa sihlabelela sifuna ukuhlabelela into esiyive emoyeni ngaphakathi sihlabelela into esiyiva isakha sihlabelela into esiqondisayo uba singobani nathina siyapho siyakhona Holy Spirit mayibonge inkosi ngosuku la Friday sibonga uThixo esithwele ebudeni bonyaka siyakujuni ngokusahlele embusweni wakhe unguThixo thembakeleyo nakwesiphi na isimo uthi lo mhlabelelo ke kuhlala kumnandi ihlale kuwe umthandazo wami kuwo lo xa sithi xa sifika kuJesu uJesu ufike enza izinto ekubonakala emahlweni wabantu singathi azisayikwenzeka kodwa ngenxa yenceba yakhe uThixo sigcinileyo wasithwala kwathi baba namhlanje sidumisa yena ke namhlanje ngosuku la Friday kambalwa nje sihambe siyolala lithi izwi lenkosi nxa sikuye asiswelitho senjilo ke bazalwane 1992 ndisesikolweni sasicula izitibi okanye olahlobo kuzaywe ekhakhini kuculwa lanto kodwa mimidodo yonke nje lanto salifunda iculo saliqhwathi engazawuphela wathi utitsha lomkhulu uyayiloza mntakamonakala le kwayari ayinawuphumelela xa kukhona wena kule kwayari 1992 kwanyanzeleka ndidendwe kwayari ngoba izwi lami lalingavumi utitsha lomkhulu wayibona ndiyingxaki kwayari kodwa ndiyambonga uThixo kule mihla ngoba nyani ke wayeyivile le wayeyivile kodwa ndiyambonga uThixo kule mihla ufika sisame xa lithi usithatha apha asibeka apha tisuka apha uhlale apha kungoba uyaqonda uba kukhona apha esisakhona malibonge igama lenkosi Yesu langa lomphefumulo akumnyama awunyama xa ukhona Yesu langa Yesu langa lomphefumulo
Hawumnyama 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 Hawu Isiphakamezani Isiphakamise Siwamkela amandla Siwamkele kuwe amandla Isiphakamisani Isiphakamise Siwamkela amandla Siwamkele kuwe amandla Othi lo mhlabelelo Yesu langa lo mphefumulo akumnyama nxa ukhona wena sibulela yena kuThixo wena namhlanje enguThixo thembakeleyo kwizimo zonke awuthi akumnyama nxa ukhona wena asiuhlabelele ngoba siuhlabelele kumandi kodwa siuhlabelele ngoba siyazi uba Yesu langa lo mphefumulo xa kufike wena noma bokuhlela intoni ziyadeda endleleni kufike kube khona ukhanya lapho khona bokhona into bezivalile but xa kufika uKristu izimo ziyatshintsha bazalwane noma ukuthi abavale kwenzeke intoni into noma unesinyama esinjani kodwa nxa kufika uKristu isimo siyatshintsha emntwaneni kaThixo that is why nxa sihlabelela sithi Yesu langa lo mphefumulo akumnyamanga nxa kukhona kungoba siyayazi lapho sithathwe khona kungoba siyayazi lapho silandwe khona akumnyama awu ukho Isiphakamisani Isiphakamise Siwamkela amandla Siwamkele kuwe amandla Hallelujah. Adla Jesu. Wadla Jesu. Siyolala abangcwele sibonga uThixo ubuhle bakhe nobukhulu bakhe. Ngensuku zonke kwindawo zonke eveza ubukhulu bakhe. Siyambonga uThixo ngoba unguThixo thembakeleyo. Sawufunda izwi sibe sesiyayivala abazalwane bami. Lapho eyona nto nje bendiyithetha uba uThixo xa ke khona efikile. Ngoba eyona nto esuke isithane kakhulu nakumabandla esikhonza kuwo sithi sakuva umuntu ohlabelela kamandi noba akakholwa simthathe simfake ku worship team lowo ke kubonakala basiyambulala siyamngcwaba because kaloku lo muntu akakayazi akakazinto ngevangeli akakaphenduki but sesiva ivoice yakhe simthathe simfake ku worship team sithi makahlabelele kanti bazalwane lithi izwi lenkosi inxa lithethayo ofikayo makangabekwa phambi kwabantu makaqala ahlale phansi afundiswe kodwa bafika ke ngoku sesi under pressure kakhulu emabandleni wethu uthi wakuhlabelela simvehleli phansi simthathe simbeke phambi kwabantu silibale ngevesi ethi ofikayo makahlale phansi angabekwa phambi kwabantu aqale afundiswe athi mangaphambi kwabantu abese ke yazi lento akayihlabelelayo akakho concertini apha that is why ke ngoku sihlatshelelwa nasezikonzweni ngabantu abadlisona kungoba siyawadela amazwi wethu sithi hayi kufika imvumi ngokufika iworship kufike kanti kufika iworship engekakholwa
kudingeka ke bafike bahlale phansi bafundiswe phambi koba sibabeke phambi kwabantu becula kamandi behlabelela kamandi kodwa singababeki phambi kwabantu bengekakholwa kudingeka qale bangenwe bayazi indaba kaKristu bazane noKristu singababeki ngenxa yevoice zabo. Haleluya. Izwi lenkosi lithi awufikayo ningambeki phambi kwabantu. Wathembeni bazana amazwenu hlabelelani ngawo engemandanga nihlabelele ngawe njalo kunoba sihlatshelele zindlazono kunoba sihlatshelele ngabantu abangekakholwa ngoba zinhlanzi lezi esafuna ukuhlanjwa sesithi bazalwane hey indumiso endlini kaThixo ifuna ukuhlonitshwa basidumise ngalamazwi ethu elonhlobo kalilo sidumisa uThixo uba ngubisi bonke wakabe ngaphaya bangemi phambi kwabantu bangemi. Haleluya. Haleluya. Uthi lo mhlabelelo Yesu langa lomphefumulo akumnyama ke wena nxa ukhona. Haleluya. Ngiziphakamisa yizi za Hlanti wamkela amandla ndiwamkele kuwa amandla. Hayi bazalwane siwathembe mana amazwi ethu xa ufunda izwi lenkosi kwincwadi yamaHebhere chapter number 13 lithi izwi likaThixo kwibandla lase-Antiokhwe laba bazalwane babekhonza uThixo laba bazalwane babexhumene noThixo lithi iBhayibhile wathetha uHoly Spirit wathi ndanyuleleni uBarnabas noSawule bahambe baye emsebenzini endibabizele wona. Na umbuzo esizibuza wona kulamaxesha wethu baphi usekutheni umoya engcwele engasathethi kungoba sithatha abantu sibabeke phambi kwabantu bengekazani noThixo kungoba sithatha abantu namhlanje kuhlabelela indlazono bazalwane endlini kaThixo mabhethe suyingabikho worship team. Alibonge igama lenkosi sihlabelele ngohlobo lethu bengathi kuze kuthiwa bona besihlabelela bazalwane sithi usibonile usiqinile pheleza usibonile usiqinile pheleza usibonile usiqinile pheleza. Ukhona umhlabelelo othi sondelani uthi sondelani hlanganani sikhuleke icilongo lona selizawukhala. Uthi sondelani icilongo lona sesizokuhlanganani sikhuleke. Sondelani
Yecelo izokhala ake Zundilane Sawufunda kwencwadi yendumiso, ncwadi yendumiso, chapter number 127, 127 izwi esizawuthandaza ngalo. Psalms 127 sawuthandaza phezu kwelo lizwi. Indumiso 127 sizothandaza abantwana bakaThixo. Uthi lo mhlabelelo sondelani hlanganani. We worship you, my Lord. You are worthy to be my Lord. You are worthy. We worship you, my Lord. We worship you, my Lord. You are worthy. We worship you, my Lord. You are worthy. We worship you, my Lord. Indumiso 127 sithandazele phezu kwalo mazwi. 127 sithandaze abantwana bakaThixo. Izwi likaThixo liyinto yonke esiyithembileyo nesiyithandayo nesiyixabisileyo. Indumiso 127 sawufunda nje uverse number 1 yedwa sibe sesiyathandaza abantwana bakaThixo. Abanye baqalisela bayithola ingumci, abanye badlule dobekezela izame mntanami ikhale kakuhle ngabhampiri. Indumiso 127 cela ufunde ke Indumiso 127 verse number 1. Ayisebenzi le mic. Indumiso 127 verse number 1. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu, bafumana bebulaleka abayakhayo.
ukuba undikhoyo, ukuba uThixo akayakhi indlu, abayakhayo bafumaniseka bebulaleka. Namhlanje kungolosihlanu siyolala abantwana bakaThixo siva izwi lithi ukuba uThixo akayakhi indlu, abo bazakhela yona bafumaniseka bebulaleka. Lizwi likaThixo ke eli libhaliwe, ayinandaba noba yi-New Testament, ayinandaba noba yi-Old Testament, kodwa into esivayo izibhalo zonke ziphefumlelwe nguThixo. Lithi ke namhlanje kwincwadi yendumiso chapter number 127, lithi izwi likaThixo ukuba uThixo akayakhi indlu, abantu abazakhela yona bafumaniseka bebulaleka. Now xa ufunda izwi likaThixo sidibana noSolomon, unyana kaDavide. Lithi iBhayibhile waye wacela uSolomon kwinto zonke wayinokuzicela, kodwa uSolomon waye wacela ubulumko. Wathi ndicela ubulumko because uSolomon wayeyazi uba akho nto ibonakala nokuyenza ngaphandle kwesiseko okusiso esinguThixo. Lithi ke iBhayibhile ke namhlanje ukuba umuntu wakha indlu ngaphandle kukaThixo, loo ndlu leyo ayiyubhekela ndawo. Lithi izwi lenkosi uba uThixo akayakhi indlu ufumaniseka ozakhela yona. Lithi izwi lenkosi lo mntu njalo uyabulaleka because lento akayenzayo uyenza ngawakhe amandla. Malibonke igama lenkosi. Incwadi yendumiso 127 lithi ukuba uThixo akayakhi indlu ozakhela yona uyabulaleka. Xa sinokuthetha nje namhlanje gabalala ukuba uThixo akayakhi imitshato, abasemitshatweni bayabulaleka. Ukuba uThixo akamakho utata, utata uyahluleka uyabulaleka. Ukuba uThixo akayakhi indlu ozakhela yona uyabulaleka. Ukuba uThixo akayakhi ifamily, labo bazakhela yona bayabulaleka. Sengifuna ukutsho nje namhlanje ebusuku masingabulaleki bantwana bakaThixo. Ikhona isolution, ukhona uThixo uyisolution, ukhona uThixo ngumncedi kwizinto zonke. Moyingcwele, bantu bayabulaleka emitshatweni, bantu bayabulaleka, babulaleka ezikonzweni, bantu bayabulaleka ekukhuleni kwabo. Intombi ziyasafarisha. Lithi izwi lenkosi uba uThixo akawakho umzi ozakhela wona uyabulaleka. Ukuba uThixo akayakho umzi ozakhela wona uyabulaleka. Sibona namhlanje bengena emitshatweni kuthiwa makadlise utsiki, dedeye edlisa utsiki ukuxelela umfana ukuba makayozama imithi ezawufakwa kula nyama ezawudliswa lo mntana. Wena ucimba udlisa utsiki walo mzi kanti uyadliswa ngoba kwenzeka le ndoda ingabulaleki. Ngoba kuyaziwa uba namhlanje angazegquma ngekhethemiya ajonge phansi ngathi utheni kanti ugusha ububi. Ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka bazakhela wona. Ukuba uThixo akalakhi ikhaya
bayabulaleka abazakhela lona. Kodwa yethu into bazalwane iqhomekeke kuThixo, iqhomekeke emthandazweni ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Sithembele kuThixo ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Bayabulaleka emitshatweni, ziyabulaleka intombi, ziyabulaleka insizwa, bayabulaleka otata, bayabulaleka omama, ngoba kushonto uThixo. Impilo nempilo yomuntu idinga uKristu bazalwane. Wakufika uKristu kuba khona ukwenela ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. That is why yethi inqondo sike sijonge kuyo uSimakade zithi izinto zilungile zingalunganga kodwa sihlale sinejoy ngoba uThixo bakawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Malibonke igama lenkosi. Kodwa yethi impilo bazalwane sixhomekeke kuThixo. Asixhomekanga kwimfundo esinayo, asixhomekanga kulwazi esekesa, kodwa sixhomekeke kuThixo. Elizwe alifuni abantu abazawuhlakanipha babe ngokuhlakanipha kwabo, kodwa bafune ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Ukuba uThixo akawakhi umzi. Emitshatweni abantu bayadubulana, bayadlisana, bafakana ivamna. Ubona udoda ubona maseyizithinga nje ngoba yafa kwivamna, yafa kwinto ukusibe sizithinga salomfazi. Le ndoda yafa kwinto kuthiwa intando ukusibe sizithinga salomfazi. Kodwa izwi likaThixo lithi bakawakhi umzi uThixo. Bayabulaleka abazakhelayo. Malibonke igama lenkosi. Ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhelayo. Namadoda namhlanje sekuhamba ezinyangeni ahamba olanda izinto kude adlisa abafazi ngoba abonakala balomfazi uyanxaka lo, akafuni kulawuleka, akafuni ukuphatheka, ayolanda amayeza kude akawazi noba zambulala nalomuntu kodwa ngoba ufuna athomalale. Ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Sibonga uThixo ke bazalwane nasebusuku. UThixo othembakeleyo, UThixo onamandla wonke. Ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Funda mama levesi sothandaza. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu, bafumana bebulaleka abayakhayo. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu. Funda kule version yesilungu. Ukuba uThixo akayakhi indlu bafumaniseka bebulaleka abazakhela yona. Funda mem. Unless the Lord builds a house. Unless the Lord builds the house. Its builders labor over it in vain. Lo muntu uyakhayo wakha nje into ezawuphelela esithubeni. Ngoba bazalwane idinga isisekwe singuKristu le ndaba. Sizibonile intombi zabantu zichata kuthiwa lili wangena umolokazana zangena inkomo ekhaya igqibe imdubula indoda imbulale ngoba ubuka uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Funda mama le verse number 1. Unless the Lord builds a house, its builders labor over it in vain. Ukuba uThixo akawakho umzi abakhayo bayabulaleka. Bayabulaleka bazalwane sendiyafuna ukumemezela namhlanje ikhona isolution. Ikhona isolution. Funda mama qhubeleka nale verse, funda mama lesikhosi uqhubeke nayo. Verse 1. Ukuba uThixo akawakha aqhubeleka funda lesilungu.
ukuba uThixo akawakho umzi unless the Lord builds bayabulaleka. the house, Yeah, its builders labor over it in vain. yeah. Unless the Lord watches over a city, the watchman stays alert in vain. Unless the Lord watches the city. Uyabona ke bazalwane ukuba uThixo akalikhuselanga ikhaya. Ukuba uThixo akaligadanga ikhaya. Kuthi kwawukhala isikhova intaka njengaboni nakamehlo ithi vu. Ngobusuku uvuka ume ngenyawo. Uthi nasi isikhova. Woyika intaka engaboni nangamehlo. Ngokuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Funda kule Xhosa version mem sesiyathandaza ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Yeah. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu. Yeah. Bafumana bebulaleka abayakhayo. Bafumaneka bebulaleka abayakhayo ngoba uThixo akekho kulento yenziwa apha noba niyakhonza abazalwane niyabulaleka nxa kengekho uThixo kuvuka amaxhuku kuvuka omona kuvuka inkani kuvuka ukuzenzisa kuvuke lonke uhlobo lezinto endlini kathi okuthiwa ekaThixo ngoba uba uThixo akayakhi indlu bayabulaleka abazakhela yona. Funda verse number 1. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu. Yeah. Bafumana bebulaleka abayakhayo. Ukuba uThixo akayakho umzi bayabulaleka abazakhela yona. Yeah. Ukuba asaluswa ngundikhoyo isixeko. Yeah. Ancama ubuthongo ngelize amajoni alindayo. Ukuba isixeko asakhiwa ngundikhoyo amajoni asigadileyo sosixeko asigadele nje ilize. Malibonga igama lenkosi. Siyambonga uThixo bangcwele ngoba unguThixo oyisolution. UnguThixo ndiphekeme ndiphi imic yami. Ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona. Siphethe uThixo oyisolution bantwana bakaThixo. Siphethe uThixo oyimpendulo kwinto zonke. Imbi into esiyibonayo namhlanje. Imbi into esiyibonayo. Abantu banikezana amacebo kaSathane. Xa siza noKristu osindisayo nohlangulayo nokhupha umuntu emanyaleni nokhupha umuntu ezonweni asuke aseyakhi intombi ayakhi insizwa amakho utata kubonakale idirection ngoba kufika uThixo kulomuntu. Endibazalane masiyithethe inyani ezona zinto zilimaza abantu zezibasifihlileyo. Wethu ukuba he man ubani kade besenza into ethi ebeyenza into ethi uyenza ngobumnyama. Ukuba uThixo akayakhi indlu bayabulaleka abantu. Ukuba uThixo akasijongi isixeko amajoni asigadileyo asigadelilize. Noma ungalanda ukhehlele singeni azobethela umzi wakho kodwa sigadelilize ngoba ubuThixo akayakhi umzi abayakhayo bayakhelilise. Siyathandaza abantwana bakaThixo. Masiqhubekeni sidumise uThixo sikhonza uThixo. UnguThixo nempendulo zonke. UnguThixo thembakeleyo. Namhlanje kosuku la Friday intombi zihambile zithi ziyozijabulisa ngoba ubuThixo akayakhi intombi iyabulaleka idlala abafana. Ukuba uThixo akayakhi insizwa iyabulaleka ibulawa idlala abafana idlala intombi. Ukuba uThixo akamakho utata uyabulaleka udibana kulikhehle elikhwehlelayo lisibheka khona ngoba ubuThixo yabazalana umuntu wadala nguThixo. Umuntu udinga uThixo empilweni yakhe ngoKristu Yesu. Malibonge igama lenkosi. UThixo akayakhi indlu abazakhela yona bafumaniseka bebulaleka. Wo siphethe isolution bazalwane. Into enceda umuntu, into esiza umuntu, into ehlangula umuntu
into ekhupha umuntu emanyaleni ukuba uThixo akayakhe umzi bayabulaleka abazakhela wona bayabulaleka abazakhola wona izwi lenkosi lifike libamba uTata limenza bengutata lifike libamba umama limenza bengumama abengumama ongumzekelo phakathi kwabanye omama engathethanga njengomlomo engavulanga umlomo kodwa nje ngeappearance yakhe ngenkangeleko nje yakhe abonakala ba lona umama unomahluko kwabanga bakhona malibonga igama lenkosi engathethanga ngomlomo kubonakala ba lona uTata unomahluko kotata bakhona malibonga igama lenkosi izulanga lomphefumulo awumnyama xa ukhona xa ukho iziphakamezani iziphakameze jiwamkela manzani jiwamkele kuwamandla uwama ubuthixo wakho umzi bayabulaleka abazakhela wona masihambe siyolala abantwana bakaThixo nalomazwi sanele lizwi likaThixo lithetha nathi ngolhlobo ungaphazanyiswa ngabantu abangalaliyo ebusuku bechuchiswa zistress nemivandedwa ngoba umuntu nobungamboni ngathi uyajabula emini umboni ngathi uhlekisa ngesalvation yakho ngensindiso yakho kodwa liyafika ixesha loba kuyolalwa abantu abalala ebusuku dadiswa izwi lenkosi lithi bathi abantu abafundi bakaYesu bethetha naye bexoxa naye bengaqondi uba bethetha naye lithi izwi lenkosi bathi besaqhubeka nohambo xa bengenayo kumzothile wadlula ngendlela sebembhaqile uba nguye babuza umbuzo bamcenga bathi inkosi sosuhlala nathi ngoba ilanga liyatshona ngoku ngoba izinto nakutshona ilanga kwakulala ebusuku siyabuya istress kwakulala ebusuku siyabuya izinto uvuke kuthiwa uzihengile ubani bekutheni bobonakala ingathi uhappy nje lo muntu hayi ebezenzisa ebenesimile engasosmile ngoba ubuthixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona ubuthixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona ziyabulaleka insizwa bayabulaleka otata hey khona amadoda ashela amakhosikazi nabanye amadoda khona amadoda ashela khona amakhosikazi ashela abanye amadoda namanye hey bazalwane yimbi into lapha phandle kodwa ubuthixo ngeke empilweni yomuntu ufika iqoqe indoda ihlale kwayo onqoqo umama ahlale kwakhe abe nesidima nasebantwaneni bakhe ukubuthixo akawakho umzi bafumaniseka bebulaleka abazakhela wona ukubuthixo akawugcina isixeko amajoni asijongileyo isixeko asigcinela ilise masihambeke abantwana bakaThixo sihambe siyolala sibonga uThixo masiyivaliya namhlanje apho besikhona ke bazalwane bedlula nje leni ndawo eyona nto besizinze kuyo kakhulu singadlala abantu nakwinkonzo esikhonza kuzo singadlala abantu ngoba uyabona hayi futhi inkosi mayisincede bazalwane noma ndinelizwe elikhulu kangaka uThixo andincede nihlabelele ngalo ndihlabelele uJehova ndihlele ebungcoleni kunoba ndihlatshelelwe zindlazo malibonga igama lenkosi ngoba inzima malibonga igama lenkosi inzima indaba leyabantu kuthiwa zi-worshippers uyabona labantu kuthiwa zi-worshippers aba kuthiwa zi-worshippers
uyabona lawo nto wazi worshipers kuba inhlahla uyayeva bandithini kuba inhlahla xa ungathi kanti nyani ungena usinsini hey laba bantu laba ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka bazakhela wona masiwathemazana amasiwethu uba funeke sitsho ngathi bazabathi abantu kutheni ngathi kuhlatshele ngathi kuhlatshelelwa ngathi kuhlabela abantu ngathi bahlabele emgubhini bahlabele ngathi bahlabelela hey sidumisa uThixo ngalamazwethu enje ngibonga igama lenkosi haleluya siwathembe bazalwane sidumisa uThixo asincede sikhumeke njalo sikhonza yena yedwa Siyaga yonke enye into imfishi fika enye intombazana kwenye indawo sikhonza singamadoda sibasibhozo anawulibala sikhonza uThixo singamadoda sibayi8 hlabelela lapho futhi singamadoda sikumandi kakhulu angena la ntombazana ndabona indlela yayigqoke ngayo ifaka imini skirt ihleli ngasemnyango ngatsho nathi yabona namhlanje kufika ezinye apha yamamela kuthe ethubeni sayinika imic ba mayizobulisa yaphakama man yaphuma apha ngezwi yahlabelela into enzima ndavathiza likhona izwi kodwa umbuzo endizibuza wona noma ngahlabelela kodwa kutheni nje ewe siyaliva izwi kuyabona bebazalwana sikho concertini ecaweni manje asikho concertini siyonqula uThixo pha asibeki nje noba ngabani ngaphambi kwabantu lizwi lenkosi lingababeki abasafikayo kodwa ndixelela ba loo ntombazana nezo mini skate zayo sadukela ngabanye abafana pha kuloo nto leyo koma ningambulisisi nokumbulisisa umuntu onxibe ngolo hlobo futhi ecaweni ukusuke yebazalwane be careful kodwa siwe sidumise ngalawe thamazana sidumise ngawe njalo manje sidumise uThixo haleluya uThixo abenathi ke bazalwane masihambe siyolala ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona usibonile usecelele epheneza usibonile usecelele epheneza usibonile usiqinile epheneza manivale ngale bantwana bakaThixo Friday next week cela wonke amadoda kwindawo yasemfuleni cela bonke abantwana bakaThixo bonke abantwana bakaThixo kwindawo yasemfuleni sabe sinenkomfa apho yamadoda kwakhiwa amadoda angazoxhomekeke emayezini man amadoda axhomekeke kuThixo amadoda angazixhomekeke emayezeni axhomekeke kuThixo wonke amadoda siyawacela kwindawo yasemfuleni Wednesday Saturday from 12:30 ukuyoma ngo4:30 lapho kula 4 hours nje kuzabe kuyisession lapho khona sobe sixoxa nje singotata singobhuti ukuze sikwazi basihlala njani siphila njani sincedwa nguThixo sithandazile nisithandazise ke bangcwele nithandazele lenkonzo siyawudinga imithandazo kubantwana bakaThixo bonke nisithandazise 23 24 25 kwindawo yasemfuleni siyahlangana sicela utata nobhuti kodwa Friday sidinga wonke umuntu nje kuzobe kuyivuselelo bhuti wena sisi wena mama
sabe sikhona sikhonza uThixo awazange ajoyina cawe awuzange ajoyina cawe yamntu ngoba icawe zabantu ziyaxaka awuzange ajoyina cawe babhidikile abantu baxakwe zicawe kule mihla masiyabenza yona abantwana siyamenza ukaThixo ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka labo bazakhela wona ukuba uThixo akasigcina isixeko abasijongayo bafumaniseka bebulaleka masiyabe ke abantwana bakaThixo siyabe siyolala ntobekezela ntobekezela dobe tobekezela dobe tobekezela dobe tobekezela dobe tobekezela dobe tobekezela dobe tobekezela dobe lale kakuhle bantwana bakaThixo inkosi mayisikelela ukufunda kwezilalo ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka basakhela wona hlabelele sathi Yesu langa lomphefumulo kumnyama nxa ukhona wena sahlabelela sathi sawubekezela Jesu abanye bahlulekile endleleni kodwa thina sawubekezela sahlabelela sathi usibonile usigcinile eBheneza siyabulela sahlabelela sathi we worship you my Lord nxa sithi sinqula siyayibona bazalwane yonke lento sithi siyayenza malibonke igama lenkosi sahlabela sathi hlala kumi nami ndihlale kuwe hlala kumi nami ndihlale kuwe ngumnqweno wami lo ndingahlukani nobaba lo lukaThixo ndingahlukani noThixo ngenxa yezinto zalomhlaba Nkosi ke mayisikelela ukufunda kwezwilayo masihambeni siyolala uThixo abe ngumenzi wezinto abonakala ingathi asinakwenzeka ngokwamehlo wabantu siyambulela kuThixo ngohlobo lonke athanda ngalo sibe lilo ngensuku zonke yena bekhona siyambulela kuThixo ngohlobo lonke asebenze ngalo ke namhlanje masihambe siyolala nezwi likaThixo ubuThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona siyambonga kuThixo ngohlobo lonke akasebenza ngalo ngoKristu Nkosi uJesu waseNazaretha bandla lonke lithi amen sibonaneni ke bazalwane usuku elilandelayo ungalitheli izwi lakho nawe uyakwazi ukucula uThixo ufuna umuntu ozawucula haleluya esazana naye ungazideli bona abantwana bakaThixo uze kuyoharishwa nabantu endlini kaThixo ungakuthiwa kufuni worshipers kuyoqashwa abantu babakhona abasindisiweyo bakhoza uThixo ngabona babadumisa uThixo abafikayo bazafike bajoyine bakhona baqale babone bakwenziwa njani kuthiwani ukwenza kuthiwani ukuthetha phambi koba sibathathe sibasebenzise kufuneka eqale sibasebenze uThixo abancede abanye siyababulala baphuma emakhaya benxaniwe befuna uThixo xa befikayo thina sifike sibanikeze izihlalo nepositions ecaweni itshintshe yonke ke lento ibongamele siyambulela kuThixo ke bazalwane masiyabenza yolala Nkosi mayisikelela ukufunda kwezwilayo banobani angaqhubeleka azimamelele yonke lentshumayelo namhlanje nxa imphudile izobe ikhona na ku YouTube ba uThixo akawakho umzi bayabulaleka abazakhela wona siyambonga uThixo seKapa thina singabantwana bakaThixo sikhonza uThixo le ndawo yaseKapa sizinze kwindawo yasemfuleni okwangoku singabantwana nje bakaThixo abazifunela uThixo bengenanjongo yakwakhana cawe icawe ezininzi bazalwane zigcwele umhlaba wonke ubani nobani ndiqinisekile wonke umuntu uzalela ecaweni icawe lilifa lomuntu nomuntu
neyasekhaya nami ndandinayo icawe yasekhaya negama layo kodwa praise God wasindisa umama onizalayo wathi basindiswe wacela uba ufuna ukuphuma kucawe leyo umatata wayenizala wathi no icawe yasekhaya ngoba xa ndithi umuntu nomuntu necawe azalwe kuyo haleluya. That is why singayiphakamisa icawe because icawe bazalwane sibaxabile abantu icawe njengangoku omnye uthi le cawe ndiyayikathi ngenje namhlanje sokuhlabelela abantu abanje namhlanje sesishweza ngabantu ngoba icawe zitshintshile zingamahlazo. Icawe zitshintshile bazalwane ngoba into efunwayo imali ezicaweni. Nakufika abantu abanemali ezicaweni bafike bathenga ivangeli batshintshe bebeshumayela ngoba bebeshumayela belambile. That is why bazalwane siyikhuthaza ungashumayela ulambile ngoba soze wasikhathi isandla esikuphakelayo awunakwazi ukusifundisa nto ngoba lo muntu uyakondla lo awusukwazi ukumfunda awusukwazi ukumxelela inyani. Icawe zibaxakile abantu bazalwane leyo inyaniso nje emsulwa zibaxakile haleluya. Mama wami onizalayo waphuma kweyasekhaya icawe ecela kutata uthi ngeke uyababona labantu ukuba wathi ke ephuma ekhaya wabona umshumayeli owayeplaniwe ukuthi uzawushumayela izwi andimani wayezawushumayela ethi ndinxaniwe nana lithinyelo izalishumayela wabenxile emanzi ephethe iBhayibhile yakhe siye ecaweni ngoba icawe zenza unothanda zenza nantoni icawe xa ke neze zithi sisindisiwe namhlanje. Xa ufikayo ufika ungayazi noba kukwintoni apha xa ufikayo ufika ungayazi noba hey noma sikugeneration noma sikusela imathunzi ngoba icawe zixakile bazalwane. Uthixo makasithethe singamahlazo icawe singayishumayeli icawe siphakamise uKristu. Balibonke igama lenkosi. Singabantwana bakaThixo ke sipha emfuleni ihlanganela khona. Siyambonga uThixo. Sifuna izulu into esiyifunayo. Sesiyanicela abantwana bakaThixo khanize ma ngoba kwazi bakhona sihlangane khona emfuleni. Hayi namhlanje lapha kwami ndikocaweni. Lapha kwami namhlanje ndidumisa nendlu yami. Nanti ihlela ngaphambi kwami. Nanti ihlela ngaphambi kwami dumisa nayo ngo hayi ngiqhula nayo namhlanje hayi yakhona. Hlela abantu abamapha bayikwaya lapha nomama wabo. Malibonke igama lenkosi. uThixo ungumenzi wezinto ebonakala ingathi asisayikwenzela. Siyambonga ukuthi uThixo abazalwane masihlangane nabaphinde bakwazi ukudibana nathi kwalapha ku live ngoba kwazi ukusivakatshela basivakatshele kwindawo yasemfuleni. Uba uThixo kawakho umsi bayabulaleka abazakhela wona. Ndibona ingwevu yami apha. Ndibona ingwevu yami apha. Hallelujah. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Siyambonga uThixo ke bazalwane masihambeni siyolala. uThixo asincede kusebusuku. Abantu ke bayazijabulisa bazenzela unothanda kwindawo ngendawo. Banye badlela izono zabo nithetha mina bathi basindisiwe. Balele kwindawo ngoku bazavuka ngecawe bayo worship ecaweni. Banye banephapalazi bayo worship ecaweni bathumisa uThixo kuthiwa ziworship. Abanye bayoshumayela abanye bayothandazela abantu bababeka izandla kodwa bakwankazana namhlanje. Kodwa siyambonga uThixo abazalwane uThixo esavusa ibandla. Malibonke igama lenkosi masiyabenza olala abantwana bathi kodwa nivalelisa ukuba uThixo ke awawakho umsi bafumaniseka bebulaleka abazakhela wona. Nkosi mayisikelele ukufunda kwezilayo masiyabenza olala abantwana bakaThixo. Amen. Funga izandla. Uyifumene phi le ntambo? Wangayikuphi le? Le